Tuna lo chung tur hilek number 18 PC lal nun zira hani. Zira PC aron tum do ne. KL Mizo production tier 2 zong te chỉ bay cái bục lại vết ở chỗ bên hi December ni som sáng ni sum ni pali thọ le ni ani chuan kan siat thuk angin international paragliding accuracy championship and air sport festival sership jol puyan ni ani do na chuan tuna kan om na hi sership bong chom tlang paragliding take off point om na tlang ania vain hian sership DC pu Paul El Khuma khwalian ni in paragliding pilot te vain ni hian avai liam don ani chuan khita take off point kan chawanga a hmunam hle dona vain hun hi a bulatang top thlingin kan clear don ya hmunam don tu lai get puin ni a take off point tlang chip paragliding an thọ chuan am hun kan lut chho don kan chuang chuak don ani tuna hian am hun po fel fai nan nuam hle mai helai hi an thọ chuan am hun tur chu ani helai lo luai to a live lo we Yeah, sir. Where do you come from? Korea. Chị bay. Nice to meet you. KL Mizo production YouTube channel lah. Yesterday you interviewed me. Hello, pilots who have not submitted your forms. Ready? Mana? Indicate sa pwede. Tuna hian Zira PC dul darsan en interview pui meka. Pilots are requested to assemble at the takeoff point after everything is submitted and done. Sitong kan tuna hian paragliding take off point kan oma he. An tran tep to a helai an thọ chuan am hun atang hian khwalian sership DC pu El Khuman avai liam don ani paraglider te Wain competition kan ton tak ta ihu kurem izabem Zam from lower put low experience lo ni tam to tron nong chu tam to ma se competition tak ju voi ai kan voi hitan la tu to ni mo mar chu ram dang ate no thok na sa to mo kha khan eng ma chena
experience Yeah. ni that phata ni Oh. chuan ani le mi pakatian chan si voin ra nei don i ka chu chiang lo mo atlem bera voi som pani kha kan thro angai ta don voi som hi tang kan thlok chonga som panga som hi po kan man chu kan thlokang kan mak zong an bel khomanga mo ani tak chu thata ka ti torin tu sam kai kan lom tak set iwi ron thoi em thoi na ka nei to lo hen zo la ka chu ko ti ra mo in kan se ka wangi ani chu si na man nge ni thi lau me mo ka wi nei te lo si lo en thi nei ka ba lo ka ngai sang thil tu khati anga aran mangai le duat le khati anga an mani zirti ra kai hoi thei ni kha ka chuang tu en te ka wi nei hi ka thi sel tha ki po hen mo hei wi ka nei lo jing wo po ka pe lo ani chia sin thil lung dang te thil sim dang te ke mania in hada ke mani rin chana an lo om ve che khan an tan chun kan hu tu ka mo khami tak kha mà chuông tên thì đón đi à cái lỗ này Where do you come from? From Himachal. Huh? From Himachal Pradesh. Sir, where do you come from? Himachal Pradesh. Okay. Himachal, same. Himachal. Thank you. Khoi, kan masa roi tu serchip pa. Mizoram Aerosport Association serchip headquarter, sub headquarter, secretary pu lalbiak dika pu bidia ania hei ke bai tat me nge tenge ke bai tak takin anton tep to ani so lai kan mu so serchip khuchung ani kan media lam te lang sela kan media lam ho te IPR kan pi te poro man nga IPR lam kan INPR apalo mumpe Korean nula kehi kelal dai vela sepchi bazar veng masa sub headquarter senior vice president kania voinlia hey event world event kheng thea pathian in hun tha min pe hi an lom em pathian ne na lom thu kan se ya in he event kan nei theina tura mala tu te pu che van lal liana masa headquarter president le atho pui te chunga lom thu kan se ya ani hi ser chip tan ei to pacho Mizoram tan Khawvel Mizoram de au chuak tu ati ang kan nei hi puma liana lom thu kan sil tak me che ni i tho pui te nen tin kan lo dream ve helai sub headquarter kan dream zong min ti lo tin sak fak kan tia asan che building kan not building turu tuk mai Mizoram apo building thaber ai thom chuang lo min sak saka tin kan sarkar ma sa in ram a landing min lei saka sarkar ma sa chunga po lom thu kan se ya cheng nuai som thum pani man a landing min lei saka kan lom ma tin hetiang event theng thei tura tuna kan sarkar ZPM min ma min lak sak sumhar sakara mian lak sak thei kan lom Mizoram sarkar ZPM chunga lom thu kan se ya kan dream kan ti kan lo chuang tu na lo ting chho ze la hei Mizo tenge khok ve thei se kan an ti an khok thea pilot engemaw zat kan cher chuak thea in glider te hi nei ve thei la o ka ti Mizoram sarkar in min ngei tu sak le glider kan mo engkim tandem te hin nei ve la mi te in pur vela kan Mizo tlangwal ngei in serchip tlangwal ngei te in pur se kan ti hei tu na pur lo thei ta hang te aro pui kan ti lutuga kan sarkar le pathian ne na lom thu kan sei tak me ani hela hi mi kan Mizo pilot te an ni Mizoram pilot ten dia
อันชวนตักเจ็ดอันนี้paragliding hi international huap Mizo te kan lan na tam ber an di ome ta khop mai kan Mizo glider ho than lak pui an ni pilot ho an ni Mizoชวนinternational huapชวนท่านนี่มอยก็มันชวนครบไหมNow we're going to start the shot ceremony. All the pilots, are you ready to start the comms? Yeah. Okay. Before starting the competition, we will have a shot ceremony. Now may I request our Deputy Commissioner and Organizing Chairman to deliver a short speech and flag off the event. Hello. Yeah. Good morning, everyone. Chibai Vekule. I hope you are acquainted with this word Chibai. That means hi, hello in our language. Okay. It's an honor and a privilege to partake in this grand international event. I believe that there are many participants from overseas as well as domestic as well as locals. And this day I want to thank the main organizers, MASA, for the efforts to put together the pieces of the puzzle and place this international event in Serchhip. So we are very elated in this. And kudos to the MASA team. So let's give them a big round of applause. It's not a walk in the park to organize this kind of event, an international event. I believe there will be many sleepless nights and tedious working hours for the MASA team, but their hard work and doggedness has been paid off, giving us this beautiful gift right in Serchhip district, in fact Serchhip town. I would like to make a special mention of the interest our Honorable Chief Minister has for this event. And his interest goes a long way in making this event see the light of the day. So we warmly welcome the international, domestic and local participants and the judges and the technical expert. All the best, and may the most deserving man or woman win. We hope that this experience, our participants, the memories that embeds in the minds of the participants lingers on as a sweet resonance when you go and reach back home. That you will be the propagator for the state, nudging your friends and families to visit and make this lush green state of ours a tourist hotspot and destination, because we believe little drops makes a mighty ocean. Last but not the least, I would like to make a special mention to our heads of offices, the PWD, PHED, PNE, Police, Fisheries, DRDO, SM Rifles, NHI, DCL, DHO, DUDO, etc., for reinforcing the belief of the district administration that together through collaboration and camaraderie, great things are achieved. Now, I would like to flag off this momentous International Paragliding Accuracy Championship with these statements. Whatever the outcome, cherish each moment and take home beautiful memories, and let the spirit of love, togetherness, bonhomie suffuse and permeates during the entire competition. Stay safe, stay well, stay happy. Thank you. Okay. In ring roll up Mizo Bathum ka please. Uncle to the Mizo yan fan for is Chalo, all good. Then kumasa kan di event ko official da ulit. Tu na hian kan Mizo pilot 10 man foi don ani tu na hian buat sai me ka
tuna form jersey podang ha ho hi Mizo pilot te an ni an suan om tak zeta international huapa sport sang discipline sang a hian international huapa kan Mizo te an lan tamna ania thakop mai hen chuan om tak zet ani tuna hian an bua sei meka nakena landing lam te kan laron tilang le do na tuna hian DC na bai yam ani Come on! Come on! Sophia ani me moi sin san lo anh cảm ơn thông tin lâu rồi không càng ngay tất mày à ole landing lama kan chuk Khawvel thungang tuna hian landing lama kan tla Khawvel thunga ropui phai landing a kan ani helai hi sachek zorna ani tahin sachek a ma du piang pan thei two wheeler parking ani heng lai hi se to ang khan vain hi international accuracy paragliding competition and air sport festival antia vain hi atani anita an thing ta a helai hi stall kan ti kha ni remi stall ti khan ni ta ni hi remi stall đi mình nói hay tiếng bị tuy nái tắc lệ thằng nền mình lâu ấy tí ra mình lâu khi lại ăn chụp cái lom lẽ anh này vay bìm rồi ấy chuột thế ông anh đi anh nuông em đi lâu cal vét lâu in vai cal vét tour hay ropui lấy lẹt bọ bu ăn xương dấu thì má hay bu xương dọ nó nuông đi hàng hi mồi lẽ mày hè là mày nga quay khai na mun chu ani helai hian banner lo ama nga quay khai tur le silai kap tur permit lakna antian ni hei nga quay darkar khat atan chiang za zel nga quay le amau man free mani khai chu ang nei tur awa thave chuan silai mukhat chiang som zel bukhata ka fuin chiang somman kopon andong zel chumi kopon mang chuan a hu tok dor ami thil a thlonin an la theiang ti ani hela hian nga koi khai run pui chim tu te Christmas le kum thar chi bai min buk vek ani apa tha em chuan hela hin dor ma stall anh em lem lâu mò lâu đỏ chút đâu hết lại cái quầy khai nó con hi stall đỏ rồi mà nè hết lại hi cái quầy khai na cái quầy là angul xiêm sai nó lâu đã phur maya đủ tan hi khai thì free anh em hay mi angul man te hi chu Fisheries Department stall anti hey stall ania
fish farmer อ๋อสังหาเตะอีกจุดไม่มีวัดทเวสังหากันเตะจิสังสังเสียมหม้อวัดทเอ็มกันเอ็นชินังขยะให้ดีลสังหาไฟสังหาทารลามลุตุกอันนี้อาหันตุยโดนเอ็มขยันเงี้ยติควรพักสมองเนี่ยเหรอโจนั่นเองถือจะพ้นกันสบโดนอันนี้หม้อเอาวัดทเวโจเตนแนนไอทีโดนอันนี้มันโจมจอกกินหม้อDalte mo ti sang sang har sa hem hinte bong sa hem hinte bong sa kan bok sa inkin ni khol monan sikim ve de ulaga ti kan du ani chu adik reng sala hian bong sa ar sa inkim a kim ve kan ni ar sa hem hintu kan bo sai me bo kan ani kan duri tu lo dor chur chur ro fish farmer kan tin stall ani helai hi fish farmer kan twin stall an dia ei tur tu nai tak chikim takin om hei helai hi khai tharlam lu tuk hei aban tui don em gali le ei ngei chi ni lei kan lem telang ti hlawom hey kan han hey fisheries department stall ti ania tu na kan sei khamo hey sangha man thar lim sangha cho sangha bong sa bok sa ar sa fry engkim omani lo dor chur te u chon he lama hianin sangha dil chu omta ai ha koi an khai an chi mek ani khayaเช่นชวนอันมันต้นนี่ให้ไล่โปเฮียนินมันอันเราตัวให้เรียนเรื่องแฟไหมเราเห็นเรียนช่วยก็ดูสิเรียนมั้งช่างพูดกันมั้งไม่ตาฮีหักคุยเห็นกันบิดบุกดอนตาเนี่ยหักคุยฮีมั้งอันนั้นฮับดอนตาให้กวยเยอะแต่เห็นไม่ได้ที่ตีนกันตาชวนอันนั้นไอ้ยังอ่ะตุยคนติรัลไม่รู้นี่มั้งติรัลโอ้คลักช่วยไงแผลตามั้งอันเป็ดตาที่คนนั้นตูมหลอมตบไม่เนี่ยมั้งปังหักกวยได้ค่ะอันนั้นฮับขจรหมูหลอกให้เราตามหม้อแล้วผมปักโป่งอะไรให้ตุนับปุโรมันเสียดอนเชี่ยนี่เฮ้ยไอโจลป้าปอพูดถึงกับปอมันเข่งเฉยฮันใช้ดูเต้นเนียมในเล่มเราบอกในปุโตนั่นเต้นั่นหลังแหวนล้นไหมถ่ายผู้ต้นหันใส่ดูเต้นเอ็มเอ็งพวกนี่เช่เฮลัยรีสตอร์น่ะนี่มีนัดเจ้านี่มีนัดทิ้งไปตุยตักช่างตุยตักไม่รู้เฮลัยตัวเต้ฮิกระโดดเวดอนอันนี้กันโดดเวแต่ให้มีดังปนโลโดดหุตอันลักคบไหมกันโดดเวงเอ็งอมเอ็งกันเอ็งอมเมนูต้องให้กันตั้งแต่งเจ้าฟรายออกมาไรสันเปียวบุบันหลอมเจ้ามันโตมจุมันโตมฮีเอ็งจุมันโตมฮีซาเตเลมอันนี้แหละเจ้าชุ่มเฮล่ะเจ้าชุ่มเจ้าชุ่มเรียกจุงตังวัลเฟลเฮาวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนเจ้าตลอดเด็กเล็กคันนี่อันทักไม่เรียกจุงตังวัลเพียนเฟลนิเชียร์ชีปะชวนหม้อกันชวนอันเนี้ย
oleh tu nak hian paragliding landing site tak paragliding landing site restaurant nak kecol meka remi restaurant nak kecol meka ni hei chau chum tui tak ke idon lau dor chur chur hei tui te mi ni an thil siam hi a sial lam lu tu ni dah anh cả quấn khi lại nghe nghe tụi nó chịu an thil siam an ma ni hian fela dor an ruam fim boka lau chol ro in sir don lo hei voin hi an ni khat na ni voin hi an ni khat na chau an ni a nak tu ka te tuk le te helai mun a hian competition paragliding competition hi la omrang don chu mai ni lovin air sport festival te mo balloon thok thaya te a tho thei don ani cái mà cháu cái tiền hay chọn đằng phun âm chút anh đi cả nung à té hay cả mà làm mà té hay nó chọn chút anh ấy tí khom mấy paragliding landing site remi restaurant mukbang kanai mek ani kan phok satria lo atui ani bok có chuông lại có chuông lâu anh chỉ bỏ la túi tặng này cũng biết buồn thật để cho thở cái tiền về phát là cái bát cái cái đi cái chồng được khung được thở bao hay giờ làm chút này thì ở đó này chứ lấy để được cái tí đi á nó có một tí chứ tuy để rồi thì in thiên rất tốt rồiดูดิเอ็งจะโดนเพราะฉะนั้นบอลลูนอาหารการดิวที่โดน driver controller motor ไม่ต้องตัว remote ที่เรา control ดอนโซตามีโซมาปุยอันดอกในตู้เถาอันนี้ผู้โตนั่นแหละอันเราหลังอันนี้พี่แล้วไม่จับตะเกียงนี่มินะนี่มินะทิ้งปุ๋ยแหละช่างตุ้ยต้องมินอินทีระมินขี้ไล่จุดตัวชวนให้เจ้าก็ให้กันเราขี้ไล่อย่างเช่นปีมาเส้นง่ายเราก็ติดทุ่งตานี่ตัวนั้นชวนมาเส้นมันขี้ไล่ตัวก็ง่ายเท่าทิ้งปุ๋ยเราช่วยอัดถอดินกันแล้วอินสักแหละข้ามโดนอันนี้อีกว่าจีเล่
il tung lo dor be zero pu bi di hi lai nge ni bel mun nge ni bel lai mo oh reception come medical come asar come oh atha security oh anh mo come driver room nge ta khian net uak lampang thil den bui pui mi anh đi chu thai oh helai hi DRDA emi 40 lampang nge nga Hey, industries lama an joint director ani. Chu ti lo Serti pom chin khai shalo mi puming. Serti pom ri industry an ti ber ka. office chi ka dor lo lu tuk hi ka thelo be thina nge ka pi se du in name ki hem mi thila hen ngor se du ne Hey hi tun paragliding atan liao liawa an siam bi kanya fridge magnet. Nge chi ani moi nge chi chuan hei wai mi no moi mai an siam dal adang tijel ro chuan hei hi zolbuk ani moi em chuan hei hi Mizo tap chak he mi zo ku chu ke mi hei ku chuak Mizo ti ani ku chuak _ shop ti te hin lo follow don ya awas em lukum te he lai puan ta han lum puan bu Hei to lo puan le mania. Puan se. do chon na ta tak tak awas em ta tak tak the helai landing site a hian Mizo thil siam moi tak mai an lo phaw ni lo dor chur ro an nal hle mai he lam hi eng lam pang nge make up an ro rice beer what have hi kim food processing ania malai phai lam atangin ani hey Mizo good chuak food processing not one lai phai product ani tùy mel lam le ba hi hang ti nge dragon fruit orange sap thei mo chuan heng hi sun lu ni lo kum ma thil hi an na chang in va fe ve kum ma kan di anta ani le helai sing hal hi mango mango fruit lo in tar reng alom le hi apple gooseberry tùy mel lam le lo dor chur wo paragliding landing site hey dor Mizo product food processing chi sang lei tur Number 12, Indian ni ani segment P ani. phía đến puang rồi le Tu na lo chung tur hilek number 18 PC lal nun zira hani. zira PC aron tum do ne wat tum thom ve Lo chung le tur hilek number 20 Disha Fajar Praharini ani. Tuna landing spot ron panthamek hi leg number 21 ani lalmal soma somteya ani.
22 Toran Gurung Nepal mi ani Tuna lo chum le tur hi South Korean mi leg number 23 Jangmin leg number 24 Indian mi Akshay Kumar alo chum le do na ni Tuna lo chum le tur hi leg number 25 Lero Sanga RS ania awing model hi the Vinci point ani Có rồi là chưa về phút luôn. À phụ lô mấy mình khá chạm được tụ. Tuna lo chum le tur hi leg number 27 Banner Khamwana ani Tuna lo chum le tur hi leg number 28 Dongsu Kim ani awing model hi Ozone Elementary ani khu lại khu air balloon anh nó tiếp bớt pung pung tóm mẹ aman pui pung pung về lết tạ khua nên anh lết học đón anh ấy nãy kinh đâu ạ khu là khu air balloon anh Puara, bukan nak kendakan pantador ani. Masih kiki last tu ni yellow and white. Balloon will come up. Tuna landing spot Jonathan Lemik hi participants zinga ato bertu leg number 30 Sonal Kumar Thapa ani Kalau me. Oleh tu nak hian paragliding landing ah kan la omme ka hey elaya stall lian zip mai landing ah hian landing site ah hian lo ma ma pui le a thian te ma pui lo in lan lok te mo ma pui le a thian te vialite an thian hovin restaurant an lo siam hai min lo tri ta hei kalom le maya cheng tam tak choi na tura le ani thir boi na te ka ngai tuin helai muna zol pui muna stall restaurant juk siam tur hian dokan te bungbel man ruwa engkim mai in thir thak a hau tak zia te a siat veka chu ti chungin hei
min han so saka kalom le maya an he an thil nei hi atui le mai so tiar te item enga bial item hi enga siam chao rice te chana sachek chana sa ekim om lo po om ve kan ber mai chu chang chi sang nen mo la hin la paragliding competition om meka với hiện đi khát nát châu anh nia nát tuk lắm te local ve ula local zel ula lai restaurant ma pui la thiet te lai landing azol lai taxi ra hian a omani rondor chur te u until siam atui sial khop mai tu wa kan eyang hey thian pa choi po hey thian pa choi ani po alawin ay puerto puerto tak mo ani hi hey lai zol pui muna hian nu la siam na thok pa in tian ani chu amuna hian chen chil rang ani patai ma ania ZPM ruling unit 2 rin om tak ani tika kan han sei lang ani chu tu le mai tu zo man ka tu mani sikol ka tu tu zo man da la wizat me ko tu hey landing kha ni mai hey pilot hote an intel thatna lai an dia hey lai sir hen dor om kuala lai sir dor landing site ta tak hianin ma pui restaurant a omani hey no dor chur dor ni mình khai cái là mình chỉ biết là rồi tùy ní chuyện ole hey kabula hian masa Mizoram Aerosport Association na executive member ani mek oma hei tuna hen air balloon hi an buai pui me ka ming temin thila ko in chuan hela air balloon kalmang him bilo fia don miniang mình chu dal chuan omania omamin ti mai zela hey hot air balloon ani kalmang hantia an soifia dan ka thiam lawa so la ivelam so kapu han lata la so la so nor on hlia dewa motor fet ta so balloon hi eng tinge puaringot theile tia zone om thin ho kha ama sai kan balloon lam ki an thir le taila khi tero te hian anon tum te la ba abom a basket an tia son anon keng mai ol sam te in ti chuan an phar ta du an phar ta zar me hai hai ko emo ti chuan in hetia kangma puar ringot thei hi ni lovani so life ni china kan thlir ho tak mang kha ni na ma saperin an borok tam theang per helai a balloon ati khat tur hian na sa theang per ati khat tur an chem phota a basketball so an tu photani ti chuanin an ti al ta kha a chunga borok ki aron tisata chuanin science a chuan kan hria hot air is lighter than cold air te kha kan pita chuti ang deuh chuanin boruak a chunga sa kha a bul le avela boruak vot nen khanin tha an tak lo pa a chunga sa zo ka khi ti za ta lian khian ron sat ta luak me alo za chu ron ti zang ta a hnuaya mi pui so I tlem zong so asada na zir khan an kang ka chuan
a tho dan chu tiang chu ni deuh mai anga ke ai shezok te pon chuan ani le ang tik chung chatia a zan an tho thei chung vel te kha a khiat a ge som chung so chu thok reng theng so lai de a he khop me ge sin he lai cylinder som don kan hung to he mi tu na hian a thok thei ri lo chan chu thli hin na a thli hian alla sambik em ya kan ram manga chuan tu na so thei lo wa hot air balloon hi an duna an thlok koi ve thei deuh tin ami an thei ve pilot so du ang chon control he maro cho hi helai kan mu ve ka nga paragliding ti ka ya he tiang neng hi jon ngai kha eng ani ai nang lo ai thau sui ne mang ngen an pot cha chi na mo zam thai chu tiang chu ti mai a ku chon helai sira an ang loi chu a tho chu tan dor tu nan ven na mai be ang ni mo fe tu hei tu na tak po hian in mo son thung vek ta so la ma son helai a hian thui takha thlo kha rem chi alawa han thlo ka na fit zani borvel han thok fang anu mania boro kan om hrim hi chu tiang chuanin helai hian pilot hian thiam takania so experience nga to ma chuan ani le ang zat nge om thei chuang thei chin tu ni nu na zon so at pani chau so ni mela maro chu a basket hi sai sang om ve hi hotel balloon te po hi sai sang kha om ve ta puiking pali ang chun chuang thei don ni hi ton ni chu na chuan tu na chuang kan hu me khe lal sang wal lal sang ani air hot balloon air wat sang to ve nul mấy à tôi đã chuông mẹ Mizo tặng val chuông kia tặng val lal sang à tu te berga lo pasin sa tu tu na hian an kang le do na ding lo la om lo sa mo theo kang kai local jail rau air hot balloon a hay an thok meka paragliding landing bula hian air hot balloon thot theina thot na au mani air hot air balloon tiếng nghe hot air hot balloonนั่นติคือน่าเห็นให้มีดังหันช่วงเวลาทุ่งโดนะจวนมันให้มีประคัตันสังขัดอันนี้มีเจ้าระมาจวนกันละตีเส้นเหล่ากันละ
หมูเส้นเราอันนี้อะอะไรอะรำลายมัลสมนะกันติเทียงจุเสียชีพปาสตอร์ชนนั้นรำลายมัลสมนะอติมุนาการKhawvel huap inti siak na paragliding inti siak na oma chuti rualin hot air balloon helaya atho thei reng boka paragliding joyride te po hi om chho reng don ani paragliding a hian chiang sang thumin GoPro camera engkim nen atho theya motor hayar na motor alet chole na motor man na te akeng telvek ani chiang sang thumin joyride adu achuan theya paragliding a hian du atho theya chuan chuti rualin helai hian hot air balloon a hian sang khat lek join achuan thei reng bok ani etuna po an bor lai maya chon midang an han chuang vele thunga City line lain paragliding an lo thok me kreng boka an thok sup mai One of the pilots seems to have accidentally dropped your phone while flying, so your phone is in the reception counter and you can go and take it in the reception counter. खतरनाक है ये लड़की लोग खतरनाक है कोरियन एक टच कियाไปละเท่าอันนี้เตลซุปให้อันรอนจุ่มซุปอันนี้เตลแหละแม่กันนี่อะไรมีไทยโคเรียนอันเดียRồi, học sau. Ole, kaka, boin, December ni som. Sang ni sem Nepali, Tholeni, helai paragliding competition. Ani khat na, kan han thir hau thei chu ani thir tu jong ten like le comment min lo pe min lo subscribe theu turin ka ngen tak meu bok chu ni in zawa in mang thavek ule